ka Meghalaya State Skill Development Society jong ka Labour Department haringkat ka jingi trailang bat ka District Administration District Skill Committee Southwest Khasil District lamba ka jingkar shan jong ka Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojana kalayo ban penlong ya ka program aji kai halo kumno ban kintiu ya ka rukom trei kam la ka long haka kam rep kam riang ne wat ha rukom ban sedang ban trei ya ka kam la jong lingba kila jingsha aji kai baper na ka sarkar haka ne ka program la yo ban ya don lang na do uba Alphon Khasintiu Secretary jong ka Hills Farmers Union jong ka Central Body Kumukongsan uba Lister Wajri District Project Manager ka DDU GKY Maukrwat Block lembat kiwi de kiblasha khot sobha kibari nakatna trekam jongko sarkar nadu ka Basin Development Prime Project Maukrwat ka Skill Development Office ka Aadhar kibalawan ban ajing panshai hakani gisngi uba Alphon Khasintiu Secretary jongka Hills Farmers Union jongka Central Body kum ukongsan habakren ha ka jingalang ulapan pawiya jing sokmen ban yo yadon menta hakum kani ka jingalang ban ya trey bat katna sarkar hapo jongka Southwest Khasil District kibalong ka jingkershan lengba ka jing panshai shaki paj ba nong rep halo ki babun ki mat ki baki don kam bantem kiwe pat ki bala ajing penshai ki long ka kong Mary Jane lang do maulong Central Manager na po jong ka Basin Development Prime Project Maukrwat ka kong yu khar lang do Skill Development Officer Meghalaya State Skill Development Society ka kong Ibarisha langkhoi na ka Aadhar ha ka ba ya ka jingalang lapan ya daw ba ti syang der shaman jog HFU manat area unit bat ka jingkran kublay na ba GK kharai lada ngikwa tulok malau benai tong ini thanyo yau sensa ujongi man nakasni kani kala banlong deitang onda haba kinong rep kila ai kerteng haba kharau la ai kerteng hapo marudi bangi kwa training kat ningot kinong rep ban thanino yau sensa nado ubnai Januari nagilada ban tanthan insda man thanyo bat phone yau ba Alphon nakabenta ban pinyan yau yakini kisensar kidan nyautai kiri kontani kisensar but yamta na kabata ka first stage ngindi kai tang laijat karu komtan yakisensar kiba pumi nakani ke jalajuni larangi thanya go sensar judan cho kajing penyeper number 1 number 2 number 3 m yang number 3 ni thep apdeng ni bure apdeng ni tap paderu number 1 ajrong yang special met baro zakar para nurep unjudan mano bawan yalam lande bawan betelinti yapi bawan ra ya kum kani ka awareness program kaban plate ni kejembut kejim perkhatan bi menta ki sabun ki bawan kita ki bawan sisin sansnem ki banam yisgokhia na ka bentau nongrep endre para nongrep ye mina top yana ka kam but haka nget haka jingelam kajang ibakrau akasigelam kajang imarudi akasigelam kajang imapai yismokmen bakande ka yau ka farmers market ka pangila yo sanction naka prime naka project prime ka bala sanction nyolak tika kani kamdai haka kerteng jong marudi kani kamdai ka kerteng jong makrau hendrei kadai haka kerteng jong ka hel samainian bat haka kerteng jong kinamrat namar kata kadau kani kadai tang namar baki nongrep kila itli ka sarkar ka itu ya ki nongrep namar kata kadau ni pensional ki nongrep batur rep ya ba pila man proses bat wan rep ya ba pimla man proses namar ba fi hab chania kador bat fi shudi ya kata kador ka ba video komedi kubi hapo ma kunro de lighting ka de san ka habala buat pelat ka jingtumi bat kayo kamya teng labu ang pandi na khabrendor dahir dor abdi la kadim nali nang hire macuna da wai daladi tendre ka jim pencelur jongi limba ka State Medicinal Plan Board ni ong ya ka department State Medicinal Plan Board ban pencelur ya kinongrak ki jongi ban penhe ya kani ka jing sumar ya somrin klau sikani tu epi shapenusla shamau sendram menta kilas dang bantung pat kilas dang ban multiply yang nel somrin cloud ay kendo iway uramba ubalakat ka karta jong pima uyito khana bah bangilet chapo lum abangilet chalingka nya bale khut abani sumar somrin cloud namar ulang batur chen tengangai basaniru kadi kejuhi lada
kiju kijan ki bangilale lingkha ki bangilale lekai football ilale TSF mlong bandrung syakata ka kper ka bajuri lami jusumar yauni usomre klau ngitho syaka sarkar bakadai ban ai sambai ya kinong rep kijongi yaw somre klau tangba ngim kwa ho yaw sambai ubonra ana penusla lani namong senram udah ju somre klau tabang ngim tre ho ban ra na sate namar kat ban poi sani tre chu ban la chu ban yo kata kapor me ba unim kadai na kamdai ni don kam ban multiply hapo manat san chnong ladangi kwa ban thong yaw somre klau hang ni ka jaka ka dong ka kan chu ni don kam ya ka nursery jong somre klau usomre klau ni don kam ya ka nursery baka sarkar gariban ai la ka jong nursery bangin multiply hi bangi kinong rap bangin sam chi kinong rap bangin penhe yaw ni somre klau kadai na kamdai ka ba fikwa ai kata dai na karpat ya ka circle na po manat san chnong bakan tho ya baka chiti syak chairman jong ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission ban penmang ya ka nursery na ka benta ka manat san chnong ban multiply ya unim somre klau ngalaya kren ban meri mene bakrau pio katno hakasisnem yang dang duna badunado dai prapo kilo badunado tengah ken namar bakrau nei besudiro ila proses bari theba ki bilar bari penyayo haman ki exhibition jong sarkar aja jong ki papulong ki exhibition ng sarkar nasuken sanspa hakashi kilo ndai pa makan dram lada sanspa tingka kangap hakashi kilo multiply rapo kilo kamot ibakrau sisnem iladan tingken ba ilayo tangna kangap sabo hajar tingka tenamar kata kadang ngikwa pan penslori kinong rep namar kami kabri kaba long kisok kipai kabri kaba saiso namar kata kadang ngikwa pan penslori kiwepat kipara nong rep bro pan buat ya kanuksa jong bakrau ban pan ringap hakini kidong kitang kidong pi bakangap nang nila kundo kadai ban mi hajar kilo kamut hang taru kayo kakot jong kinong rep kan kiu para nong rep ladang ye keren sekiwe pat kung mga ong mene ya general secretary ng Southwest Kasil District penslor ya kinong rep siya kani kadong katan jong pi bakin ri kisnyang bakin thumro kijor ban bami kanung nang jengmut bangiyo pisano somre klau niyo pisano sensar niyo sepisa nakiwe kimarep hendrai tang syukawai kun hamare bantie dos iar namo keruan kapisa bidram sama keruan dan kam sniang badan bayato haplet wat sniang bantie namo keruan kam dan jengmut hendrai dar bidan kisniang achnang ada kidan kisiara achnang nanong ipi kapisa katsane hakani kisnang badan namar kata kadau nakwa ya kaban kinbok ipi kum kinong rep tolong kibayatli kum kinong rep tolong kibayo ijingay nakwa badadaki nong rep hakani kasnong kathan jupi keruspa kiskol ro kin ruspa kikon ro kinyo ban paskol kinang kin start bat kadai hangtaken bangintei ya kari bat kajat penriyo bajogi da kajing start bat da kajing champang office jongka din dayal upadaya natrai rasa bikin ikut dengan cuai lingkup ketika DDU GKY teknik ke office kejuni ke basim di ke SIRD kalau ba ngipet iki kena kiba kelas nem atau live pesan nem antai bercindran mangin ai training itu kibala no ya ki jingpuli ki joki nama pakim yok kochu na yeng na sen kumno bakin penkir tingini ko penkir ki tapeni ai ki training kumbo ang i bakar setiro ni sia ai training ya kumno ngidot ki training ko fair but bantunya sno bati bakar setiro kalau lada pia karam bikin nong rap
kawai ni ki kasi ne barlohi kabam pagadi de badan kami berikut adanya tehang ni dan kawai ni ki training ke chungi kabadai food and beverages badikai kumno ban chef kumno ban play ke restoran Ndrai kaneka office ke chungi dan batai ya kane ba naka office ke chungi kalong ba nimshim tayo ka training andro adap ka training ni hap placement ikna sabar jongka jalla meghalaya dikit training kita dofer jabatai di bakrai badai block coordinator tama nga sumbatay makrang efisia ba placement ro kandai sabar jong ka jalla meghalaya ki company dofer na try kini ki block 1 na ki VC dofer ki la yo sko nga mangala ayo ngalai jing hikai ngoblo so ko kani ka training ka jungi kalong ka ba balong ba free mo kamot ba yo nado ba meet na snong hado bandla yo kam ki kana but ka tulok ka barik tam ba yo na hapo kti kalong hungri waja si benai Tementah kibut kikna itu alih ki placement oke nasa discuss beli bakat sendiri speak ki banyak tayar belum galak tambah tangki ni kikentir ni ngekok mungkin nama ngirang dan ki wero ki dan hande banwan bakri office ka jong Kametria State Skill Development Society kaman hangne hapochnom jompi tang kadai kasien banikom hendrai kadai kala dai kasien kaba ngam kenmal syukat nosien ngala pochane nadu kipor kiba ngem patla ban chong dagi kali ni haban ya kerja kata kadai ka kanenti ya jongi chane kibun ki kena chane kiba alai chaki benta baper lembaga office ke jongi de nyanget kamba lembaga ni ke program ro nyan yo ka ki priu ki jongi tang ki kena samla hendrai ki nongra perlu haga juga pon bagian ya lembaga office ke jongi di office ka kadon hapa blok nidan ki kadokane ki mat rekam ki bangi kum ka office jongi kadai pet kerpang ya ki kena samla ya ki nongrat ki bak don kam ya ki training baper ki training ki long bangi la ban ai placement la de kam ha on na that training bat ka ba apa ki la ban sen ya ki jong ki kam te lamba ka office ka jongi nyen ai nyen dei tengka kendiat kensot nyen yarap ya pi bapen stang ya ki kam ngam kwa ban lecha ki babun ki phan ki ba kim ya ha bat pi hendring kwa ban lecha ki kam hang ne na ma bangi don ya ka hia farma te barok ni tip nang ne ki san chnong manat san chnong ki dei ki nong na te maret jong pi chane de ba kerpan tang ki thanwar ki don ko mi maret jong pi te ki don ya ki sensare ki sla sin nang ta ki don ya ki so pat kum ta te ni don ya ki training ban le processing kum ba bata iba kum ba yo une basuba prom muni ru nagalian ka office jongi ni ai training ru na banta kata te nga kerpat ya kata ya ka here farmer union ba ka kanwan ban submit ya ka proposal jongi nyen ai ya ka pisa ni don ba ni nyen ai ya ka pisa ba ken ai training chapi kinong rek ki badan kam te ni don ru ya ki ja training kum ka food processing namar pidon usop pidon nanta ya kini ki kum funding ki pidon chicken ki jat maret ki jingbam pidon ki processing unit ki bangi la yat menta keleng ka jela meklia telada pidon ya kum kita kila ban ai kerteng changi kila ban tha ya pi training lada ki don chicken lai kum ba iba nyen wan ben hapo snong ju pi ban ai ki training ban idon ro ya ki spice processing kemudian ini ki masalah
kung ulat tepat somret ban processing yaki banyin nagalang ka office jomi umday banyin ai training ya pi tam ban le processing henry ngiyarap ya kitiar ki jopi ban penyat yo kumbala batay iba elfon Natry boom na dalika nado na manat penden nando penden soalang mo pidong kinadaptive siya pang kata ka focus project na kata ka producer group tingin naman ay jing siya pang kata na marbarat kilatip bat nila trikam bat kidan ki group mo na kita ki producer group na kita ki PG ki belayo ka fan group bat ki belaya siya kena jing trikam ke jongki bat nila wan ban pet nila wan ban check nila wan no dadong siya dong menit di kita kita pat yo ka fan pat siatip na kadaw yun bat pat yo ka fan di pinlong kibaya siya bat ko office ka jongi bat pinlong kibaya up support apor patni ba fin katikna bet patinyo e kapan inde batikna na kidan di basi phone nga komere lado kan ninyo e data kafan te data ka jinyo jong kafan ninyo bet te kidan tang itu di kendung kendang ke bani nang itu bet te kata ka de ka jing pinsay ka jonga na kalian ka office ba long kibaya siya pani Hagoy kalian pat nga susarong ba menta utu basuk ba brun grass lani utu basan sa branch kata ki banyawan ay awareness yung amin pipa kadon kata ka company kadon kita tinong tan sinsa hangre film pat yo in hindi tapat ka di ka jing susarong ka jonga pangan yatu ipiba na kalian jong ba ato ni wala ito sinsa mani ba ipini pet kitu ba pila ban kala pat ikima Tatingan ay awareness program mani siya kuno kimar ki jong pingin penkela hajaka pa pindi teli kumton repiyo dan penkela pa dakoe kumba ko og ketin nong ay ka jong ki siya kuno bale value addition penkela no yo ma ti ba si kata ni yo ya ga yo ni ya hat ti kumba la ong ne ri ba alfan ba ka farmers market ka po yung nong ka jong pi kanang di na mata brishment Nanti menta jong doon di David na menta jong pa. Ti katnik sila ayo kumpay ang iba alfan nakalang ko office mo pa kan kuntu biya sa senior tiba yalong tili bet kung kinongram yalong time board kung kinongram ba pilat ka jing siya kanyot ba ka jing siya 8 kilo kung ang iba krang mataro de ba nagaway ka snong fiyamat kita kijing Henry, nancuang ay natatumbang isi ay jingmut sigiwi isnong sigiwi kitan balada kung kinong rap yalong tli undang manu ya pi banwan dan kenyat ya kataga dor ni kataga jingcha 8 kilo haba pi yalong tli ma pi yalong unta unong ay ya kador kung ang iba alban mene ba ma pi nok try te hindi utu bawan pi ya kataga mata pi kumbang yung ru pro si kata ba Pinong haki producer group ka David ba pinya ng tali.